urambiwe kurya amafiriti, igira hino nkore uko wateka ibirayi biryoshye bitarimo amavuta menshi, umva bifite icyanga koko. Igira hino rero tubitekane, nanjye ibirayi nkunda kubirya kenshi. Ntago bihenze, ifunguro ridahenze gutegura, ndakwinginze ngo ntirigucike. Ni karibu rero kuri Grace's Kitchen, turakwakiriye, tuguhaye ikaze, ngwino ubane natwe muri aya mafunguro turi gutegura. Ifunguro ryoroshye buri wese yabona, ifunguro ridahenze, ibirayi ni ibisanzwe, umva nta birenze kabisa. Muze rero tutangire tujye, twige, tunarye. Urabibona ukuntu bisa neza? Wabishinja iki? Kanumva nuko bimeze, urabona ko bihiye, bifite akagu gasanzwe kadakabije. Ngwino rero tubitekane, ndakwinginze ntubure. Ngibi ibirayi rero ngibyo byo tugiye gukoresha. Hano ku mbabura hari amazi, nashize amazi, ibirayi njya kubironga, narangije kubironga. Ayo mazi rero reka nshiramo akunyu kugira ngo dushire mu birayi byacu. Turabanza tubitogose, urabona ko ari ibirayi bike, ni ikiro kimwe. Nakoresheje Kinigi, ariko n'ibindi birayi wabikoresha nta kibazo. Bikata uko ushaka ugashira mu mazi. Ushaka kubikatamo 2 gutya, 4, 6, biterwa n'ubushake bwawe n'abantu ugiye gutekera. Tugiye kubitogosa rero bishe ariko ntibisaye, gusha ariko ntibisaye. Gusaye ni kwa kundi biba bitangiye kumera nk'amazi cyangwa nk'ibyondo, ubona biri gupondekana. Ngiye gupfundikira rero. Hano mpafite tungurusumu, nazo ngiye kubanza nzikate. Nuko ndi buzikate kuko kubera ko ahantu ndi buzitekere ntabwo nshaka ko ziza gufata ku ipanu, niyo mpamvu ndi bukatemo gutya. Iyo uzisekuye n'iyo uzikase gutya kuziteka biba bitandukanye. Iyo uzitetse gutya ntabwo zihita zifata ku ipanu cyangwa ku isafuriya. Tungurusumu rero nuku nazigiye kuri andanye, ndazikatakatamo dutoya. Ibi nibyo turi buteke muri bya birayi byacu. Ni buri mushasha hano rero turakwakiriye, ikaze, ni karibu. Hano ni kwa Mukunda abantu. Dufite teyi cyangwa rosemary, tugiye gukuraho utubabi dukeya turi bukenere, natwo tudukate. Kandi turakwinginze mukande subscribe, mukande share, like na comment. Urabibona turakoresha dukeya kubera ko n'ibirayi ni bikeya kugira ngo zitaza kubamo nyinshi. Turadukatamo dutoya kugira ngo kwa kundi buri kurya tutatubangamira. Ubundi iyo utayikunda uyirambikamo nka kuriya natogosheje, ukayirambikamo igatogota, ukaza kuyikuramo. Rero ngenda dukata gutya kuko niyo tunyanyagije ku biryo hejuru biba bisa neza, ubona bifite agasura keza. Nshuti zanjye rero, abasangwa ba hano, ba nyiricano narayibahaye, ndabashimiye uko mukomeje kuyicunga neza. Amasezerano dufitanye nuko muzayimpa yatangiye guhembwa. Rero reka nshishikariza abantu kureba amavideo bakayarangiza kugira ngo tubone watch time y'ibihumbi 4 n'amasaha 4,000 kugira ngo utangire guhembwa na YouTube. Uradukata rero warangiza ukaducopinga, nimba uzi gucopinga natwo tudushire ku ruhande. Tuba twabironze bantu banjye, tuba twabironze kubera ko ari ukurongera mu masafuriya n'iki, mbona ntabivamo kubizana hano kuri kamera ngo mubone uko nabironze byose, video yaba ndende mukayirambirwa. Mfite karoti rero imwe, ariko ntabwo ndi buyirape yose, ndakoreshaho dukeya. Gusa iyindi ndayihekenya kuko n'ubundi ni imwe isigara ntacyo yabe maze. Iyindi ndayihekenya
karoti mbisi ni nziza. Hari umuntu udahekenya karoti se iyo ari guteka? Utabikora nantera ibuye. Genda uwa mbere. Muri eshatu naguze ntabwo nabura imwe mpekenya. Nshuti zanjye rero hano abantu basasa, ariko hano intego yacu ni ukoresha bike dufite bikazatugeza kuri byinshi twifuza. Urabona ko udukaroti ndi kuruturapa gutyo nkoresheje aka karape. Dukoresha ibikoresho dufite mu rugo, mu gihe noneho na bya birayi birimo birasha tugahita duteka. Uwashaka rero yarekera n'izi ngizi zirahagije, ko n'ibirayi twatetse ni bikeya. Tuzishyire ku ruhande rero, hanyuma turebe dusure ibirayi turebe ko bihiye. Karoti nazo ziba zisa neza kabisa. Reka turebe ibirayi aho bigeze. Hano mfite pavuro y'umuhondo, nandi akataho igice gitoya. Ndashaka kuyikoresha icyo gice kirahagije. Ibirayi mwabonye ko ari bikeya, ndagira ngo yunganire karoti aka kabara kaze kugaragaramo. Utayifite wakoresha y'icyatsi cyangwa ukanayireka nta kibazo. Ntabwo ari ngombwa ngo ibirungo twakoresheje hano ari byo ukoresha, ahubwo uburyo tubiteka aba ari bwo uzakurikiza. Nimba ushaka kurya ibirayi biryoshye bitarimo amavuta menshi. Amavuta menshi muri iyi minsi ari gutera abantu ibibazo. Pavuro rero turayikase gutyo irarangiye. Turongera tuyikatemo kabiri, hanyuma dutangire duteke ibirayi byacu. Ibi ndi gukora ni ukora mise en place. Voilà. Ibi ni byo ndi gukoresha. Urabona ari ibintu bigoye? Ntabwo ari ibintu bigoye pe, nawe wabyibonera. Turayishyira rero ku ruhande rero. Dore ngibyo ibyo tugiye kwifashisha. Ushobora kwifashisha n'ibirungo bisanzwe pe, kandi ibiryo byawe bikaryoha, ibirayi byawe bikaba bifite akagu. Tugiye kureba ko ibirayi bihiye, tujombemo akantu. Aha ngaha rero bimaze gusa neza. Tugiye kubikuraho dukuremo amazi, turangiza duteke. Urabona ko twabikuye mu mazi, tugiye guteka ku ipanu. Tugiye guteka ku ipanu. Ngiye gukoresha amavuta yitwa Blue Band. Utayafite nta kibazo, ariko kubera ko nyafite, ukunda bureba, ukunda andi mavuta yose niyo wakoresha. Nasanzwe n'ubuto busanzwe burakora. Ndamera nk'ukoresheje utuyiko tubiri. Nshaka ko ibirayi byanjye byinjiramo bureba, bibanza kwinjiramo bureba. Nshaka ko yinjiramo nkaza kuyumva ndi kubirya. Nta nubwo ntegereza ko bureba yenga. Iyo ihiye cyane ntabwo biba ari byiza. Ndahita nshiramo ibirayi, mu gihe iri gusa ibe yinjira mu birayi byanjye. Yego, yinjiremo neza kabisa kabisa, ku buryo ubirya ikirayi ukumva Blue Band. Ubu aya niyo mavuta ahenze mfite muri uru rugo. Ndakaze. Nanjye ndakaze. Ndabona rero ko uko niko nabishaka. Ndashaka ko abanza akinjiramo, yinjiremo neza mu birayi
nagiye mpindura hanyuma ndayagabanya kuko mwabonaga ko yari menshi. Ngako gasorori ku ruhande sinzi niba mukabona hirya y'uwo mugozi wa gaze. Niho nagabanyirije ya bureba. Noneho igisigaye ni uguhindura ibirayi bikagenda bifata agahu gakomeye ku ruhande kugira ngo utaza gushwanyagurika. Ugiye gushiramo rero za tungurusumu zigiye hasi nazo kugira ngo zinjire mu birayi zize gusa. Mise nshiramo ndabanza ukagira kugira ngo zidashirira na za pavuro z'umuhondo, rosemary zihita zituma bisa neza cyane. Urabibona? Rosemary zituma bisa neza pe. Ariko narareka tukabanza tugasha neza tugahumuramo. Hasigaye rero karoti ndashiramo nkeya. Reka duhindure nanone. Ibirungo byagiye ku birayi hejuru bijye hasi bize gusa. Guys, ko mutakituvugisha ko mutatuvugisha ngo tubwire nimba ari byo cyane nimba twibeshe twikosore. Hano ibirayi byacu twabironze ntago twabihasi. Rero ahangaha ko urabona ko bya birungo bimaze kwika, reka nshiremo udukaroti dutoya, utundi ndadushira mu bindi ngiye guteka. Ndabibona ukuntu bisa neza kandi byoroshye guteka. Mfite amagi nako ngiye kugashiramo kongeramo uburyo. Muribuka ko natogosheje umunyu mu birayi, ariko utu turungo nashizemo dukeneye natwo kuryoha. Noneho turabicugusa hano ku ipanu kuko twizeye ko byakomeye byafashe akarangi ntago biri bushwanyagurike. Ariko ari ikirayi watetse kigasha cyane kikagira gihita kiba inombe ifu. Wala arategereza uturungo tugasha gakeya tukabimijugwe, noneho ukabona kwarura ibiryo byawe. Kugira ngo murabibona ibirayi byanjye rero biraryoshe byahiye. Reka no bisa side biryo. Terime y'abandi ndayishimuza. Side birayi ona chakula. Guys, mwakoze kubana natwe rero. Niba ukunze iyi video, sharing, duhe na comment. Bye.